Pozdrav, evo nas na Fruškoj gori. Danas bih želeo da razgovaramo o nečemu drugom, malo nešto drugačije, da nije aktivacija. Biće i aktivacija, doduše, prikazana u ovom videu, doduše iz drugog parka. Tamo sam radio SSB. A o čemu sam hteo da razgovaramo jeste Hum2K Polo Portable Logger. Aplikacija za mobilne telefone, moguće da ima i za računare, za tablete, svakako na tabletima može da radi. I jedna vrlo lepa stvar, jedna vrlo lepa nova stvar u svetu radioamaterizma, pogotovo portablu, što se tiče portablo rada. Kao što znate, ja sam dosta dugo koristio papir i olovku za logovanje i iako ova aplikacija ne može da zameni papir i olovku u smislu da primite, da kopirate više znakova u isto vreme, to jest možda jedan ceo znak i deo jednog ili dva znaka u pile-upu, pa da onda možete da idete odmah kroz ta 2-3 znaka, da skratite vreme. Jednostavno sa aplikacijama to nije nikako zgodno. Ali Hum2K Polo aplikacija me vrlo lepo oduševila. O čemu se radi? Aplikacija je smišljena da bude loger za portable operacije. Ja sam kao svaki programer i kao svaki Srbin prvo uzeo da koristim aplikaciju, a onda sam pročitao uputstvo za aplikaciju, naravno. I vrlo me oduševila. Volim takve stvari da testiram bez prethodnog čitanja uputstva, čisto da bih video koliko je to intuitivan interfejs, kako me vodi, kako mi rešava stvari koje mi padnu na pamet u tom trenutku, da li šta može, kako može i tako dalje. I moram vam reći da me aplikacija oduševila, što se desilo, ne znam kad, iskreno. Pogotovo što se tiče radioamaterskih aplikacija. Zatim, nakon čitanja uputstva, još više me oduševila. Tačno se vidi kako su razvijali aplikaciju, da su to zaista ljudi koji su aktivatori, koji su na terenu, koji rade i koji tačno znaju kad im šta treba, kako šta može da se uradi i da naprave to da bude onako vrlo intuitivno, lako za korišćenje i tako dalje. Nisam, kao pravi YouTuber, nisam gledao druge YouTube videe o ovoj aplikaciji, već sam samo odlučio da napravim ovaj video. Doduše, ovaj je na srpskom, svi ostali koje sam bacio pogled su na engleskom. Ali ajde, pošto je ovaj kanal na srpskom, da radimo na srpskom. Takođe, ako ste već gledali neke videe koji su na engleskom i nekih drugih radioamatera u svetu, ne znam koliko su detaljno prošli aplikaciju. Ja ću je proći, pomenut ćemo samo instalaciju i onda ćemo ići kroz podešavanje osnovne aplikacije i kako kreirati, kako napraviti aktivaciju i kako raditi. Dakle, samu aplikaciju možete instalirati na Android telefone iz Play Store prodavnice, na iOS uređajima, to jest Apple iPhone-u, možete to instalirati kroz App Store. Aplikacija je besplatna, aplikacija je open source, što znači da je otvoreno koda. Kogod želi, ko ima znanja i ostalo, može da se priključi i da je poboljša, da doprinese razvoju aplikacije. Jedino što mi se ne sviđa jeste što je napisano u Reactu, ali ajde, svet nije savršen. Odlična je aplikacija, jako lepo radi. Pa da počnemo. Nakon instalacije nalazimo se ovde u podešavanjima aplikacije. Operator call sign naravno je pozivni znak operatora koji radi, generalno. To je ok. Imamo generalne postavke, imamo temu, dark light ili isto kao tema uređaja. Imamo show numbers row, to je da nam pokaže red brojeva iznad tastature tastatura je od operativnog sistema,
a iznad nje se prikaže red brojeva. Vrlo je zgodno kad se pišu pozivni znaci, frekvencije i tako dalje. Extra key numbers row include slash or period. Just show the numbers. Iskreno, ovo podešavanje nema efekta, bar na mom uređaju. Ne znam zašto. Ali, na primjer, slash možemo da kucamo na jedan vrlo zgodan način, to ćemo pokazati, iako inicijalno na tastaturi operativnog sistema taj slash se ne vidi. Imamo koje ćemo jedinice da koristimo, metričke ili imperial. Meni su trenutno metričke, jer keep device awake, znači da uređaj neće zaključavati ekran. Use compact file names, ja sam značio da koristi use compact file names, to je kad radi export loga. Kad je isključeno, onda vam pokaže koji je format, kad je uključeno, opet pokaže vam koji je format. Ja sam ostavio ovo zato što je to u skladu sa POTA specifikacijom, onom starom, dok smo još slali logove putem e-maila, to je staro, pred 2 godine, ako nije više. Share up usage data, keep share operation data, imate i privacy policy da pročitate te dve stvari, da li ćete uključiti, da li nećete, odvolje vam. To je to. Zatim imamo logging podešavanja, imamo lefty mode, ako niste desnoruki, onda možete to da uključite pa vam je lakše, ako držite telefon u ruci, mada ga ja lično uvijek stavim na 100 dole i lakše mi je da kucam. Country flags, da li će pokazati zastave za kontakte, state field, kontam da je to korisno Amerikancima, show bearing, ako se ulogujete, ako povežete svoj QRZ nalog sa aplikacijom, što je moguće, onda će vam pokazati azimut do stanice kad upišete. Signal report red, meni je uključeno, znači da prvo upisujem ono što sam poslao, a zatim ono što sam primio. Vi to možete da zamenite kako vam je zgodnije. Pređi na sledeće polje, na RST. Kad upišete, na primjer, imate sent i received exchanged RST brojeve, ako upišete 59 u prvo polje, aplikacija će automatski da prebaci fokus na drugo polje, tako da ne morate da kliknete opet odlična stvar. Bandovi i modovi možete da podesite odmah koje ćete bandove da koristite, koje ćete modove da koristite, da vam bude zgodnije za kad budete koristili, da nemate sve to, da vam ne zagušuje interfejs, da vam bude lakša manipulacija posle i menjanje. Možemo odatle da izađemo. Imamo data podešavanja i ova aplikacija, što je vrlo zgodno, nakon što se instalira, ona povuče određene podatke sa web servera i smesti ih u telefon. Što znači, ne treba vam internet veza da bi koristili veliku većinu funkcija ove aplikacije. Treba vam, na primjer, za QRZ i tako neke stvari, ali za veliku većinu ne treba vam internet veza uopšte. Znači, imamo country fajlove, imamo hum to case, hums of note i imamo POTA all parks. Šta je to data? Country files, nemam pojma šta je pravo da vam kažem, pretpostavljam da je to nešto, ne znam šta je, ne znam zašto se koristi. Imamo hum to case, hums of note. Kad upišete neki pozivni znak, ukoliko se taj znak nalazi u tom fajlu, aplikacija će vam pokazati neke vrlo interesantne podatke o operateru čiji ste znak upisali da logujete. Tako, na primjer, ako upišete YU3FMS, pojavit će vam se da sam ja POTA mappinga reprezentativ za Srbiju. Ukoliko upišete, na primjer, U3 Ava, pojavit će vam se link na njen Instagram profil.
Ukoliko upišete LB0FI, pojavit će vam se link na njegov YouTube kanal. Ne znam ko kurira ko kreira ovu listu i na koji način i kako određuje šta će da bude, ali interesantna stvar je da vi možete da menjate taj fajl i da upišete za bilo koji znak šta god hoćete i aplikacija će onda da čita taj vaš fajl. POTA, All Parks. Svi parkovi sa POTA servera se trenutno nalaze u telefonu i ta lista je updateovana pre 18 dana i 16 časova. To je kad sam instalirao aplikaciju, možemo da je updateujemo i ručnost na refresh. Nisam siguran koliko mi nije baš nešto dobra internet konekcija, tako da nećemo to sad raditi, da ne čekamo, ali to možemo da uradimo. Možemo da importujemo neki ADI file i imamo call sign nonce. Tu sad vidimo da nam je uključena nam je ta njihova lista po defaultu, a imamo custom da dodamo novi file i da možemo da dodamo naše predefinisane, i ukoliko se kod nas u našem failu nalazi pozivni znak koji se nalazi i u default failu, prednost ima ono što smo mi upisali u našem failu. Nije to ništa kritično za sam rad aplikacije, ali je to jedna zgodna stvar. Da vidimo šta dalje imamo. App features. Location based activities. Ovo je ono što mi možemo da uključimo, šta možemo da, zašto sve možemo da koristimo aplikaciju. I aplikacija predviđa neke stvari, tako da, na primjer, ukoliko koristimo Parks on the Air, kad radimo park to park, aplikacija će automatski na osnovu prefiksa pozivnog znaka da popuni prefiks ISO kod, ISO slovni kod za državu, odnosno za park, tako da možemo pisati samo broj, ne moramo da pišemo celu referencu. Na primjer, ako radimo stanicu LB0FI, na primjer, ako kliknemo na park to park taster, automatski će biti ispunjeno NL povlaka i onda mi možemo upisati samo cifru. Dalje. Trenutno kod mene je uključeno samo na Parks on the Air, jer samo Parks on the Air i radim, tako da to je to. Vi možete uključiti i neke druge. Za sad ćemo, za svrhe ovog videa ćemo uključiti, na primjer, i custom activity, uključit ćemo i worldwide flora fauna. Vrlo interesantno, data for worldwide flora fauna, all park has to be downloaded. Opet nećemo sad, ali vrlo verovatno da bi radilo isto kao i za Parks on the Air. To ćemo za sada dismiss, isključit ćemo, nema veze. Imamo neki field operations, to je malo drugačije, ARRL field day, winter field day, nešto što mi nemamo. Bilo bi lepo da imamo, nadam se, opet moram da ponovim nadam da ćemo imati sledeće godine. Od sledeće godine nadam se da ćemo imati, nadam se da ćemo imati, da će bilo bi baš lepo da imamo, baš bi bilo lepo da imamo. Imamo drugo, call sign notes, da li će prikazati te informacije za pozivne znakove kad radimo logging ili neće. Imamo satelitske operacije, imamo neki work told written square to operation, ne znam šta je to, iskreno da vam kažem. Dalje imamo accounts, QRZ, znači da se spojimo sa QRZ nalogom. Imamo o aplikaciji, imamo ovdje redefine manual, sugestija je da pročitate to zaista ako planirate da koristite aplikaciju. Ima i Discord server, ima Google grupa, pa ako neko voli može da se priključi tamo i da uleti u konverzacije. Mi se trenutno nalazimo na Fruškoj gori. Sada ćemo da probamo da prođemo da kreiramo jednu operaciju, da vidimo kako to ide, kako se postavlja, kako se radi, kako se loguje, neke zgodne stvari, prečice i tako dalje. Pa ćemo kasnije da pogledamo i aplikaciju kako je to stvarno bilo u akciji. Bilo je malo veza, loši su bandovi danas, propagacije su, trenutno smo na udaru jedne solarne oluje i solarnih flerova i solarnih vetrova i svašta ima, tako da
teška priča, rođaci danas za rad, ali može se. Pa da počnemo. Imamo New Operation Details, Station Info, U3 FMS kroz portabu. Lokacija, QTH lokator može da radi automatski na osnovu vaše lokacije, ukoliko je uključena geolokacija na telefonu i dozvoljena prava pristupa ovoj aplikaciji. Ukoliko je to uključeno, može čak i automatski da vam prikaže i koji vam je najbliži, koji su vam najbliži park, entiteti ili neki drugi entiteti koje radite u nekom drugom programu. Ja to trenutno ne koristim, nije mi uključeno, ali eto, neko može da bude zgodno. Kad smo podesili Station Info, možemo da dodamo aktivnost, Add Activity. Možemo da imamo nekoliko aktivnosti u isto vreme. I kad imamo nekoliko aktivnosti u isto vreme, kad budemo radili eksport loga, aplikacija će napraviti odgovarajući ADI file za svaku od aktivnosti. Vrlo zgodno. Mi ćemo da odaberemo Parks on the Air. Koji park radimo? Trenutno se nalazimo u Fruškoj gori, pa hajde da uzmemo Frušku goru. 001. On automatski predlaže. Kako kucamo? Kazat ćemo plus. Gdje smo rekli plus. Sad, ako radimo, na primjer, Tufer, možemo da dodamo još jedan park. 00. Stavit ćemo Đerdap. Iako to zapravo nije Tufer, ali za svrhe ovog videa, hajde da kažemo da jeste. Znači imamo dva parka. Dobro. Imamo export log, trenutno opcija onemogućena zato što nemamo logovanih kontakata. I imamo delete operation, da obrišemo ovu celu operaciju ukoliko nam više ne treba. Kad smo uradili ovo, možemo da se prebacimo na quest. Samo jedna stvar još, da. Vidite sad, operation, dobro. Smeta mi čekaj, ovo mogu i da uklonim. Tako, odlično. Naprimjer, ako radimo sa specijalnim pozivnim znakom, kao što sam ja radio danas, naprimjer sa Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha Portable, u Station Info, mogu da upišem ovde Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha /Portable, a u operator call sign upišem moj pozivni znak. I ADI file će se tako i kreirati. Znači u ADI file će biti Station Call Sign, će biti Yankee Tango 7 POTA, a operator u ADI file polje će biti U3 FMS. Sad, na primjer, ukoliko bi se promenio operator u toku aktivacije, recimo dođe Marija da me zameni da radi, onda bi u toku rada samo prešla na ovu stranicu i umesto YU3 FMS upisala YU3 Java kao operator call sign i aplikacija će od tog trenutka nastavila da loguje operator polje kao U3 AVA. Svaka čast programerima, stvarno, amin. Location grid možete da promenite, on je ovo automatski uzeo na osnovu, mislim, prve reference koju sam 95UD. Mislim da je na osnovu prve reference koju sam uneo, ali nisam siguran. Zatim možemo da se prebacimo na stranicu sa vezama. Naprimjer, ovdje ćemo da kažemo, ovdje imamo prvo, u ovom delu vidimo da imamo sat, Zulu vreme, imamo frekvenciju i mod na kojem radimo, imamo park to park taster, imamo more taster, imamo self-spotting, imamo settings. Možemo da prebacimo ovaj notes dole da imamo, pa kao da dodamo neke zabeleške naše za taj kontakt, pa bi nam se i to prikazalo kad sledeći put upisujemo taj kontakt, ako treba. Trenutno ja to ne koristim. I sad recimo, hajde da kažemo da ćemo da radimo na 14280. Hajde da kažemo u stvari da ćemo raditi na nekoj drugoj frekvenciji, ova frekvencija je ostala sa prošle aktivacije. Hajde da promenimo to, kliknut ćemo ovde, možemo da promenimo odmah band, hajde da kažemo da ćemo raditi na 15 metara, frekvencija je ostala, reći ćemo da ćemo raditi na 2.1
2.5.0 i mod je USB. Možemo staviti SSB, USB, samo SSB ili USB. Stavit ćemo, ajde neko stane mod SSB, nebitno. I sad smo na 2.1.250, recimo da tu radimo. Opa. Možemo da uradimo self-spotting, komentar za spot, imamo ovdje taster spot at 21.250, ukoliko bi kliknuli sad na taj taster spot at 2.1.250, aplikacija bi nas automatski spotovala na POTA server, na POTA klaster, zajedno sa komentarom koji je upisan, koji naravno vi možete i da promenite. Pa ništa, nećemo se spotovati, hajde da kažemo da ćemo raditi na suvo. I da kažemo da nam se javila U3 Ava. Sad vidimo na primjer 25.000 Sombor, to je lokacija, imamo Marija Instagram U3 Ava Official, to je onaj link koji se nalazi iz onoga fajla o kojem smo razgovarali. Ako kliknemo ovdje možemo dobiti više informacija o kontaktu. Vidimo da je to povučeno sa QRZ-a, pošto sam ja spojio svoj QRZ nalog sa aplikacijom. I trenutno imam interneta. Hajde da kažemo da su raporti 4.4 i 5.5. To ćemo da logujemo i evo ga imamo logovan kontakt. Ako kliknemo na kontakt možemo da ga menjamo ili možemo i da ga obrišemo. Ako kliknemo opet na save, kontakt ostaje nepromenjen. Sad, na primjer, da kažemo da imamo kontakt sa U7 POTA. A ima li buba, brate? Kažemo da imamo kontakt sa U7 POTA, ukoliko čujemo stanicu 5.9 i ona naš čuje 5.9, ne moramo ništa da upisujemo u send i receive, možemo samo da snimimo i to nam je 5.9.5.9 automatski. Sad ćemo da kažemo da nam je primjer YT7 POTA, pa ćemo da kažemo da sa ovom stanicom, na primjer, imamo park to park. Sad vidimo da je odmah upisano RS i sad mi možemo da stavimo samo 0.0.1.2 ćemo staviti, ajde nemam pojma šta je, Beljanska bara, Nature Park, eto. Znači automatski to je ispunjeno i kažemo save i vidimo ovdje jednu jelkicu, to nam je oznaka da tu imamo park to park sa tom stanicom. Hajde sad da kažemo ovako LB0FI Morten, recimo da imamo vezu sa njim, ali hajde da kažemo, sad kod njega je automatski ispunjeno NO. Hajde da kažemo da je on recimo u tuferu i daje nam dve referencije. Znači mi sad možemo da kažemo ovako, recimo da nam je dao 1, 2, 3, 4 i ne, mnogo je. Da kažemo da nam je dao 0, 1, 2, 3 i 0, 1, 2, 4. Upisat ćemo 0, 1, 2, 3, udarit ćemo zarez i 0, 1, 2, 4. Možemo vidjeti da je automatski i posle zareza dodao NO. I to kad logujemo, imamo dve jelkice i to znači da je on u tuferu. Ovdje imamo ove ikonice pored zastava, za Mariju vidimo da je to neka slika, pretpostavljena zbog Instagrama. Za Mortena vidimo da ima televizor, pretpostavljen zbog YouTube-a. Sada ako upišemo moj znak i logujemo, vidjet ćemo ovo drce, što znači da sam ja valjda taj POTA mapping reprezentativ za Srbiju. Šta ja znam, nisam nešto mnogo svega gledao. Sad, na primjer, hajde da kažemo da smo promenili frekvenciju, ali ostali i dalje na 15 metara. Možemo da kažemo tačka 255 i kažemo ovdje na send i on je automatski promenio frekvenciju na 255, znači nismo morali da klikćemo na ovaj taster pa da menjamo, već je to sam uradio. Sad isto tako, ukoliko na primjer uradimo vezu sa stanicom koja ima modifikator /m ili /mm ili /p ili šta god, možemo ovdje na tastaturi vidjeti da ovdje zapravo nemamo slash karakter koji možemo
da ukucamo lako, morali bi da kliknemo ovde na modifikator tastature na numeričku i onda imamo slash koji možemo da upisujemo, ali to je nama nezgodno kad radimo aktivnosti. Tako da recimo da ćemo mi sad tu da upišemo U7XV Milan Pavlica iz Očeka i onda ćemo da uradimo ovako, da stisnemo tačku i on je tačku automatski promenio u slash, zato što mi u pozivnim znakovima nikad nemamo tačku. Tako da je to vrlo pametno iskorišćeno. I onda možemo da stavimo P, portable, odmah gore stavio portable, kažemo da upisujemo i upisali smo U7XW kroz portable. Vrlo interesantna stvar. Dalje, rekli smo da možemo da se spotujemo sa ovom aplikacijom lepo, ali imamo jedan tab koji se zove Spots. Sad, na primjer, tu imamo spotove, možemo da kažemo band, recimo mi smo kao na 15 metara, evo recimo imamo DO7 Juliet Zulu na 15 metara da radi, recimo da hoćemo da uradimo park to park s njim, videli smo na kojoj frekvenciji, otišli smo na tu frekvenciju, čujemo tog aktivatora vrlo lepo, možemo da uradimo park to park vezu s njim i sad da ne bi to sve pisali mi ručno, mi ćemo lepo samo da kliknemo na njega i on je automatski ispunio, aplikacija je automatski ispunila njihov pozivni znak, ispunila je park to park. Šta će biti, ostalo nam je nama samo da ispunimo sent i received indikatore i u suštini da logujemo tu stanicu i to je to. Ne mora ništa više. E sad, ukoliko recimo, i onda nam je ovde automatski precrtano kao uradili smo već, jel? Danas. Ako nađemo stanicu na 40 metara, recimo imamo Amerikanac kao 4 UOR, ako kliknemo na to, ovo nisam čak ni radio, nikad sad mi je palo na pamet i tačno radi onako kako sam i pretpostavio da će uraditi, kao što sam rekao, odlična aplikacija, odlično napravljena, prebacio je odmah na 7 MHz, određeni mod, ispunio park to park, kliknemo save i to smo snimili na 7213, a pazi ovo, sad me je još više razduševilo, on je vratio 201.255 frekvenciju na kojoj smo mi inicijalno zvali CQ. Znači, pretpostavio je da smo otišli samo tamo, skočili, uradili park to park vezu i vratili se odmah na našu inicijalnu frekvenciju i mi ne moramo to ništa da ispunjavamo. Kao da imamo kat zakačen na stanicu, čoveče. Divno, aplikacija me svaki dan sve više oduševljava, ja ne znam što da vam kažem. I na kraju imamo ovde mapu. Imamo mapu i možemo da vidimo mapu stanica koje smo, mapu stanica sa kojima smo sve imali vezu. Ako zoomiramo, vidimo da je ovde naš inicijalni park koji smo postavili, to je Nacionalni park Fruška Gora. I tako, vrlo lepa aplikacija, vrlo lepa aplikacija. Na kraju kad radimo export log files, iz nekog razloga na Androidu ne mogu da snimim file na uređaj, u memoriju uređaja. Mogu da ga podijelim na neke razne načine, ali ne mogu da ga snimim u memoriju telefona. Da li je to do mog telefona nekih podešavanja koje još nisam iščačkao i tako dalje, ne znam. Na iOS uređaju daje mi opciju da snimim u memoriju telefona, kao i da podelim putem e-maila, Bluetootha, AirDropa ili čega god. Ovde to nemam. Ovde imam QuickShare, Gmail, Bluetooth messages, Facebook, Drive, Maps i tako dalje. Ne znam zašto. Nadam se da, ako je bug, nadam se da će uskoro biti ispravljen. I to je u suštini to. Na kraju možemo da obrišemo operaciju ukoliko nam više ne treba. Ja ne znam da li sam nešto zaboravio ovde da kažem. Nemam pojma. Na kraju možemo i operaciju da obrišemo. Da li sam siguran? Jesam. I eto, to je to. To je u suštini to. Imamo i ovdje neki quick call lookup. Možemo, evo, U3FMS, možemo i tu imamo opciju.
Zgodno, nije zgodno, nemam pojma, ali ima. To je u suštini to. Malo poduži video, ali prešli smo sve. Bar ovaj prvi deo videa, sad će u drugom delu videa biti i neka realna aktivacija sa Hum2K Polo aplikacijom. Nadam se da sam pokrio sve, zaista aplikacija koja me oduševila i nadam se da će oduševiti i vas. CQ Pota, Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha /Portable, Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha /Portable, calling CQ Parks on the air and standing by. Hotel Alpha 0, Sierra Alpha. Very good day, got you 5x6, 5x6, Roger. Roger, 5-6, my report for you 5 and 7, 5 and 7, very good, my name is Fabi, Sierra Zulu Alpha Bravo, sorry, Sierra Zulu Alpha Bravo India, Sierra Zulu Alpha Bravo India, my class is Icon and 100 whiskey with Windom antenna, back to you. Yeah, roger that. The operator here is Yankee Uniform 3 Fox Mike Sierra. The name is Philip, and this is a special call sign for promoting Parks on the Air program in Serbia and worldwide. Thank you so much for answering the call, and have a nice day. All the best. Oh yeah, here is we are pushing 80 whiskeys into end-fed half-wave antenna. All the best. Bye. Roger. And repeat your name, please. Yeah, my name is Philip. Florida, India, Lima, India, Papa. Roger. 73, thank you for the contact and good luck. Roger, thank you much, Sabo. Enjoy the day. All the best. This is Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha /Portable QRZ. Sierra 57 Romeo Oscar. Sierra 57 Romeo Oscar. Odlično, dobar dan. 59. Pošto je 59, ostaće 59. Ne moramo ispunjavati send i received. 57 Romeo Oscar, Filip 59 tu kod mene, ime Rudi, Kute Maribor, lijepi pozdrav u Novi Sad i želim vam dosti QSO-a. Yankee Tango 7, Pota, Portable Sierra 57 Romeo Oscar, lijepi pozdrav. Roger Rudi, hvala ti lepo na javljanju, hvala ti lepo. Hvala. Ništa, želim ti ugodan dan i lepo se zabavljaj na radio talasima. Srdačan pozdrav, pa do slušanja. Pozdrav. Ok, Filip, lijepi pozdrav, dio. Come again but slow, you are very weak. Echo Alpha 1. Foxtrot Tango Japan, QSL got you 4x2. Thank you so much for answering the call, Sergio. Good luck, enjoy the day, all the best. Golf 6 Lima Sierra Oscar Mobile. Golf 6 Lima Sierra Oscar Mobile, very good afternoon, 5x5. Roger, you're 5 and 9. The name's Colin, Charlie Oscar, Lima India November. Located is Italy Oscar 84 Lima Sierra. Italy Oscar 84 Lima Sierra, QSL Colin, the name here is Philip. Unfortunately, I don't have a QTH locator to give to you. I don't know which is, but this is a Parks on the Air activation at Park Reference Radio Sierra 0066, Sremski Karlovci near Novi Sad. Thank you so much for answering the call, Colin, and enjoy your mobile operations and good luck. Yeah, Roger, Philip, many thanks for the contact, and you enjoy Porter. And as I say, best of luck, 73s, bye-bye. Thank you, 73, bye-bye, Colin.
Echo Alpha 4, Hotel Yankee, hello, hello, got you 4x2, 4x2, Roger. QSL, Echo Alpha 7, Hotel Yankee, Jose, thank you, 4x2, 4x2. Roger, thank you so much for answering the call. Goodbye. Echo Alpha 2, Delta Tango. Echo Alpha 2, Delta Tango, Manuel, hello, booming 59. Roger, thank you very much. Good afternoon. Echo Alpha 2, Delta Tango, Echo Alpha 2, Delta Tango, your 5x2, 5x2 QSV. Thank you for quota. Echo Alpha 2, Delta Tango, Roger. Roger, Manuel, thank you for hunting me and take care. All the best. Enjoy the day. 73, thank you very much. Echo Alpha 2, Delta Tango, bye-bye. Bye, Manuel. 2 Echo 0, Mike Echo Oscar. Roger, 2 Echo 0, Mike Echo Oscar, good copy, 5x5. Thanks very much. If I 5535, very few others conservative on the website. Thanks very much. Roger, Alex, thank you very much for coming back to me and for the patience. All the best. Enjoy the day. Goodbye. You too, good luck, 73. Romeo 3, Bravo Echo. 3 Bravo Echo again, please. Radio 3, Bravo Echo. Radio 3 Bravo Echo, hello, 5x9. Thank you very much. You're also 5 at 9, 59. Good luck in your activation. 73, bye-bye. Thank you so much for answering the call. You are 10 QSO in the log and my activation is done. All the best. Thank you so much.